Bra. Good morning. Morning. Pacho, where I don't know swear. we didn't cut me show you. I say, me show be kaka. Okay. Now, direction of the mamma no. Must say, what so me actually kaka. Yeah. Also Pentecost. Around Pentecost. Oh, Pentecost. They was why around. Once I was signing as you okay. By a crown work, this of text. Oh. Yeah, a crown work. Moon say, the corner was to see. What's signing as once a text phone go. That's all open. And say, Hono man, yeah, who do our babusa. Text or what over. Why? Okay. What are you showing the girl? I'm see I like my such a thing. Now, where's all John and Macassia such a thing? Oh, that be. As a my direction, I may be standing. Why are direction? Because I Pentecost, sorry, never say, oh, Busa, dear. Oh, beside and I buy the source in Paracasa. Ah? Some was a son of Mutia, I'm a bench with the other Musia. I'm Kakasamo. I never lie. See me, and you're a bonnet. So, my year coin, I mean, I make us some Chesina. Ah, who tell me? They always a bit young. The Gavere. Miss a bit young, the Gavere. Vyrus. I don't see aware, Miss Metio, the way you know, every time what it is. Who the turn about who? Not talking about an uncle. Crossing in Burma. Check. We'll be my phone crossing. Miss Jordan. What was the master? Me pentema kwa jumanti kasara na me pese meko. Me pacho ase me ba obi ho wa hase ho. Me ba obi ho no. Na me ba ina ni papo ni ni ara. Nti ama ase me ho sken na minister o me ho a me de be ko da bia me ko no. Nti na nka me we de nka me Israel wo me pacho. Nka so obenya bibi kakra kwa ma me na nka me de air transportation akobaka. Kebe me da sa ha no. Akoye hoho minimum bia so piska
e dia fa ka ko Mamba tu ni pako ni wa hasi. Pako no so me friend a enko. Ni phone. Nso say me niska bia wo me ho wa house sie nke kofi. Sa. Efina kamenya sikani. Si ade, si senke kofi me niska me kwa adwuma kura na say wo ka wasem ni nti na ma ye. Ajanya na yesi ni atola so. Na utu frɛ. Ipa ni pesika imanisika wa haya wosi. Me manisika woni mu nkoma me ni pa ni di a wo de wa no be. Nkoma mu di na ma wo se na mu ate. Mo ya na mu bua de o. La mi. Ya na mu ni pa me bua. Woni nkoma me ni di a wo kaka sa se. Wo fi so ye bi na na. Wudi kin aka tem se. Da yo asabe na wudi kaka kire me. Wudi ma shoes wo be na ma se. Ekata. Masa o ti ba ni mi jabo ha. De tiempo de ser mi ojo. Wasem na wo ma sem. Debio. Onu. Debio. My phone. My phone. Debio. Fine. Oh, maybe some a minute. Where the wadaroma? Why? Ade asema. Onye bibia me hwehwe obi me hwe man bi omo friend Dr. Likey. I don't know you see Oteele area mu ha baby. Likey. Bo mi na me dia me hokwo. Me hokwo bi frakura na ba me behwe ma brewa. Anti uni mo bia your friend Dr. Likey. Yes so wajidin wo area ha pa. I say fi poti a wo mu no na. Oh he na me chesa me hokwo. Enti ne sabi. Aha, so ga. Ede na we nza no. Ene busa we emsa papa eni ha. Me nia no. Na woni kwasi ni se bi mu gina wakasa. Abla ku fi twen ho. Ade. Bema. Kasa be na firi wonu mbae no. Da bi se wo ye kwasi ni na wonu gina wakasa na me bisa sa ade nti wonu kwasi ni gina wakasa. So ga. Ha. Da bi so sa we nice guy anya sa. Obi bi twem. Da bi o sabi atafra che wonu ba bi a wo firi. Ami firi. Wonu wase. Wonu munchi. Na sabi se ni friendship board yesa wo kwa kura bi afia. Da bi asema wo kana epie firi wonu mu bae no. Eti sabi wo dwene ho. Bra o pacho. Wo kwasi ni a wo behu. Mrs. Ane wo fe. Ana wonu kwasi ni kasa mi bi sa ade nti wonu kwasi ni kasa. Eti no de ye kan nyina no still ade wo gina so na wo ade won ti evidence obi so we kwasi ni. Na kwasi ni so ye kasa. Wonu me bi a free ba. Wonu me. Wo ye wan. Wonu me. Wo ye wan. Da bi ona nka woni mu ana nka ba ende. Me da kwa sama mi dwane se ma so ara kwa sama ya wo de. O la de na o. Me ma ko ta ta kwa de na o. Ewura ade dia sama mi fo ko la ta ta kwa so bo bia. Ba bo no roba na ba. Bama, lati wonu ma sem mu dia da yo. Gata ba bo bia na ya de. Eti so pa se, wo pa se mama mi na pa wasu. Wo ba wo be mi na mi ma. Woni me, Ba bo wasu. So boy. na timi to me bo ase no. Wo pa se mama mi me bo a. Wahene ba. Man ka say why? Man ka say why? Me da ma se. Me sem bebre. Why? Man ka say why? Me sem a why? Ade asama. Mu nya na eden. Ade mame. Mimi akam. Wo kwaye den wo ho. Wo kwaye den wo ho. Mu fa na. Masa ready yanka ni yi. Yanka de be yi. Mame. Body na obusa me si me nim ho. Ofadi asem. Ma yen nipa bone fo sa me kaki ni. Wo kaki ni. Eti abrabo a mo de ti kro yi mu ni. Sesai. Na sesai. Wonyi ne nsa. Mame. Ah, wanya mami asem. Anya mami asem.
Not as a sabi, Abraham with the tick, Caucasian. What are you, sir? Yes, sir. Yes, sir. Minana, Minani Padia, Minani Padia, Mia Prasini, Mia Prasini. One about ABB. Suddenly, free Makura Maba. Me when I ray, as she am say, or Pedadia Branty. Missing him hop. Papa free, no, the Dimatami Prasini, Papa is so by him and so the pata, one also crab a so soon. I'm coming now, really, idea. Etino, or pocket, man. Son, when you so 2 years, Tinimu. Mr. Carboto, one minute, you need Papa. Oh, far boy, sanity. Never chance. And then what was a corona mobile? You coming and mean himself. Hey, Master, a pretty come, I'm a fair. I know baby, suddenly show you. Sunday, what's the name of Crasini? Why, when you to mine, what's in your Crasini? Really, Crasini, to the be a Crasini. This is on the Kahon say, yeah. I'm also in General 3 days. To me come. I will lose you. Maybe I'm already open a chocolate because we are the same. Or to the Capre. The second body of Gedo. Check, I'm not taking you be a waffle. To what also Socrates are comfort. Check, there's something. And I'll walk on now. I work, check, Papa is here. Takaki, come. Tata, they are different, come up. Call on our book. Ah, let the owners to come with the wife. You say, we mean day. Oh, come up, how can you make your flowing on? And that's what I'm not for any number. Who do you enjoy life, money and call? Hey, Fumana! Hey, real! Look to your hair all the time. That's all the time. Then go for the Majami. Get Esiami. Esopobi. Ah, may tell the choir, no go Robertson again. Oh, Piame, Yana no mum. I do not in a metalka. It's a Korean on my phone. Oh, my pickle. Yeah, or nine. Timus and Wakatan and Nida. That's what was a Komfo and Casaduaquano. Oh, Komfo to the Komfo. We know some my son, mine, we don't do some. It's really something. The solution, but to I already said this to said Gallon and Sanaco. Ah, that is the Jumo Mushe. Ah, a brand. Oh, brand. Say, I don't call on the cheaper. Maybe I don't crash up. I will see. It's a gay baba.
Wa be ka che o say me probi yo popo na boy we ba what me get pick na no ma pick ana we o ma ko pick akwa bi sa akwa na Komfo ana le nsa we kan botom yes timbato so no na just o te aba no hu no dan statue aboa waja o ko woni me say asema wo ke mi ntawa no omuni o maybe omuni omuni bi adile bigi kaya na so nya hwe si ya de minister bia wo me ho na sise mimi ye kofi na nka me ko iska ma na de bi ode ko no ode ko kiki me ne yesa na wonna me ne afomu bia 14 pro max we say well suppose no ja em say boy be sa ko na chi da tuni ba tuni say hey also obey musabi me say sabi also obey musabi nana no obey musabi sabi also obey musabi mo kro abusuafo amotwa hia mo fo we enya suade ya de ye tuomfo da pa we mo na tuomfo we mo ewia siasam na o ma chia ma ne de ne ya na sabi aburu sabi anya de hwe nipa bia ne mu na tan William nipa yemfra na kwa Daviga nanka de ne fisa charjama se ba ya matumpan ana na sukonoma emrante a wasam de monsa ya adwuma mo se krono na mo bebo na obi anya wia no ana obi anya bone krono obi anya tuni botom medam ase Kaki. Omu yi phone sika. Omu de ketua. Aba ba je kese. Sesi ano. Sesi no me ma je ka no. Okay. Me ba kura me fa phone ne ba ye. Na me nim se na nanom kura ba be hye me munyam ntisi. Na ne je ka ho. Eti be ba. O bi ala isi doti. Na dia sana sa. Na wo ka we so we no mo fro na dia. No kura ni se o je. Ka. Me sani wo muntu wi a na waje ka no wo mo phone no. Wo bi ala isi doti ne ma. Wo bi ala isi doti. Ala ni nyina chela. Everybody have magic pa me ka che. Masani mo gbe no kura na me pra. Na no ko na me ko chi wa na me de wey aye futuo be bi a ama won so a wo hwe me bunipa so nipa no fe ni die safata ama nipa ni nipa nyame ene nipa wenye ni ko ja ni ko be wi e bule ni ni madam fuini Dr. Laki anya Dr. Laki ai minua mete won ka che asemu abeto me ade na abeto wo na me wa kwantuo ne matena awom na maye adwuma ba abeto ase amane sikase ento asase ma me ba ya me ne me yire ne me ma ba bi ade eti ya me frakada ye de di me Dr. Laki ehun hia saw de wasem be kokoto de nanso no me de mafutuo kakam de be ma ne se pe ba bi a wo de wo yire ne wo ma ene wo de wo tiri beto ansa na wo de wasem no akokot enu nti di machina me fanko Golden Cherry Real Estate for no ma baby no ma fa utiri nto na wo wi a wo de wasem no akokot bisa usika nsumpa kakra na wo ho no wo beje
No ma baby, I'm a di Not to say a Hello. Hello. Welcome to Golden Cherry Real Estate. With Golden Cherry Real Estate, quality is our hallmark. Wow. Home is where love resides. Wow. Memories are created. Friends always belong and laughter never ends. Here, our services are affordable and we make sure we put smiles on the faces of our customers. Let me introduce you to our general manager. I'm secretary in the and one. Your mama think me did a bed and come over start your mammy. Oh, and one so best in sign. Or sign and neck crano. You bet me a shot. Man sign. It is a mobile chassis, yes, in the Danaman. What chunk why you bet me a shot? Golden Cherry Real Estate, dear. Oh, how, yeah, how. What that dream, yeah, that dream. Baby, I'm over that and show, yeah, how. Send your car, you know. Ya di ya boshe so. Golden Cherry ada romantic. Ene me da na ma da. Abusuafo. So wasase. Anase wo fie na opese oton ana opese otobie. Se wo ajapade na opese ye manage edema. Se opese o fixe CCTV camera ebo fie. Anase ope baby ade utrato. Anase wo wa control na obeji wa home. Se ope 6 months, 3 months, 2 months. 1 month. Pomodia, efe woni kire Golden Cherry Real Estate. Sa open your office no e kire kwan a ye wo amahia tobut no enchen ho anase tetegu police station no enchen ho na sabia buru sabia nyado sa ohwehwe sa niam we anaye offices yi na se aye woni so nwonwona se kanti madam ne kwantara ida na unhuna for your telephone number na egu screen no na ehwehwe ye kire kwan Golden Cherry Real Estate. No stress in building.